Magai nasib tuati bagulai sumina aib mata nyadi kuganti nurutuk layang masa kerada ditinggal ke sulu pergi. Oke guys, jadi Sarito 19 hari bulan pukul 9. So kita start shoot MV. Kita buat coffee court. So kita temu kau sudah kebuka. Am, jalan kita. Halo guys. Halo. Deh, kau berapa nih kak? Belum subuh. Nya di alam pagi. Yang paling antuak tu. Oh jadi buat itu Daro. Daro. Siapa pagi aku? Siapa pagi aku itu? Lisandra. Ngau. Cimi. Kami kebuka bisa kemo siko lah mungkin itu lagi. Siko kemo. Ada jadi idea. Nah, mudah idea sini. Oh, lagi kita mudah lah. Lagi ngantai direktur atau? Kita di kata. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bakal kena ngambil tai survey-nya. Buka kedai deh. Ini kerupi deh. Ada budget. Okay, so kita set up gitu. First scene of the day. So, let's go guys. So, director kita satu. Mr. Director, say hi. Dia bilang Hello aja. Aja. hi, gitu. Salah. Like that's very open. Say hi. Hi, I'm the actor. Oke, tuh dua aktris kami, Lisandra and Shime. The artist equipment. Riven. Okay. So how do you guys feel? Excited, and I cannot actually predict what is going to happen, but we are doing the best today, and might be finishing late. So stay tuned. Yes. Perasaan? How do you feel? Nervous because The bus. that's all I can say. Okay, thank you. Kalau ada musik band member slash general worker slash waiter. Slash crew, slash everything. Mayo roll aja. Oh, ada. Am. Yo, kenyang mesin. Okay guys, so tadi lumayan bawa coffee court kami udah habisin mudah.
yang push shot memang quite interesting. Jadi bisa kan kat mana nah. Ya something yang baru. Ngelamat tu bakal kita medak ada. Ya bisa orang jago-jagokan soya shot RTC semua jadi tu. Asai ke kita tempo medak dengan atau kita tempo dah. Ilama kita medak, kita medak. Okay, so dito kami penumpang BNT Flower Shop. So bisik sin kat diambil berita. Dia tu jam around pukul 1 tengah hari. So stay tune. Hello guys, kami datang jam ke 1:30 dari pintu Makai dan tempat tempat. Jadi terus kami ke Brunei. So dalam scene kami dua ya, scene dalam scene-nya, so belum tak dua ya dalam scene Brunei. So scene Nama pengok sudah ada orang benung syuting. Hai. Nè. Tốt, ada wayar nè. So jadi malam tu kita shoot scene yang baru mah. Dari kami ke Bukai ngadai kemo lagi, laban untuk kami kemo baru mah orang kan. So kita mendak set up untuk scene dapur. Let's go. Cầm. Bedak di record tak nama pengok saya di Nama apa udah di tok? Jadi gat udah. Nata tamat. Tuh no setup. Okay, so dito kita belum set up lighting. So sudah belum ada lighting untuk scene tu. So hi everyone. Halo. Ah, coba semai. Scene untuk sayur. Ya. Special. Dah dek terkena si dah. Saya boleh jadi ke dalam music video ah. Nak talem. Kamu tengah dukuk sudah tunggu sayur. Come on. I Milo pun bisa. Nih. I Milo. I know. Oh. Kalau nama kadek merah bisa orange bisa. Okay, so this is the photo director. Yes. Hi, Mr. Sharizan. Hi. Oke, cukup. Oke. So I think that's all for now. So kita mendak nama lagi yang after this. So let's go. Lampu. Yang lampu. Oke. Besar-besar tripod, sekecil-kecil tripod. Semuanya ada. Ah. So, tu lampu utama, fill light. Ini tu belakang, awak ke belakang tak gelap. Saya supposed to nampak ni ke dalam. Jalan. Angkat cak. Dah yang bangku cak. Lapor dah. Jadi udah nyok kita di sini ke area luar. Lampu melalui cermin yang tadi supaya Oke, tu lampu dari luar keren. dari luar supaya istilah lampu dari belakang and yang lain di warna kami kah ya macam payung warna oranye supaya warna yang oranye lagi. Warna yang oranye supaya bisa kontras lah warnanya. Warna apa dalamnya biru bah kebanyakan. Ya. Tidak yang flat je warna, so yang bisa beza warna, bisa kontras. And subjek kita which is Sandra pop je lah, dia keluar gitu. Dia sama warna magang yang tak tentang. And tu esifnya lampu jalai. Esif lah bayangkan bisa lampu jalai buat nyala. Hanya efek yang kami juga. Jadi itu pukul 2:30 pagi. Jadi malam habislah untuk sore itu dan pagi lah tadi bisa shoot 1, 2, 3, 4 scene saya. Tinduk cak. So ketinduk. Oh. Tajak kami nak untuk berlakon dan kami lelaki ada di berlakon. Okay, dah tidur ke? 안녕하세요, Bala followers Realis. So today, Sarito, second day of kami shooting, and kami pun baru dah semua sedia karena kayak dua shooting. Tetapi kita ikut di upload dan tempat dulu. So stay tuned what's coming next.
Okay, so Sarito kita shoot scene dalam bilik tidur. Syntax error. So, nyaman. Tu setup kan. Jadi ingat pelakon ya, kedua-dua pelakon utama. Dua Jadi pelakon cerita- utama. cerita tu okay, sebenarnya. Nah, director. Nama pagi tu. Kenya gaya director kami. Beda dilakukan kita Lari lah. Jom. Oh, semua ambil sekali lah. Masuk. Lanjut. We are all. Kita ngadu scene sendiri. Ciko, kau ngadu ya epic. Dia benar birak cak. Kami ngapa? Bro gigi cak. Belum gigi. Halo guys, so baru dah habis syuting. Mimit lagi. So, kayak scene ke seterusnya lah. Lama juga, so kira habis lah. So, dah second day, hari kedua. So, stay tune. Bye. So we have finished our shoot today. Everything it was a wrap. So don't forget to watch our video, which will be coming. So stay tuned, subscribe, like, and follow. Thank you. Lagi. Thank you. Nyentuh kenuan pencinta badu, dia tu semina kekenang aja, baca cerita antara